Paparan yung puta, opo paruruan, opo ribur, batu mamak, rabdot ang idoli silalay. Mula kay majumulo tabasato mata perdingan basay natuktong mangiring-iring mga ramot hita di bagasan na marahay pason. Disojong-jong dohami, lima sa paparan na punami, patuhasa at panatar, perburuan puribur do badumamak, rabdo ang idolita silalahi, lima di jojo muna amang protokol lami. Natuktong dohami turut berduka cita di persaur rumah doon ni inata nata hulong yon. Takas do hidahami ng dison ima sanggul marata. Ima na patuduhon atong natitirin maranak, inaton titirin marboru, marpahopus yan anak, marpahopus yan boru. Jalapos rohan namin ang kaninga hubigi hami, jala marpinopar o bakpulu sa dahalak. Tapuji matuhata nang dihamuna pala sa luhuna o para nini inatanata haulong yon. Asa tibomat tong batu ni rumah, tibog batu ni sobok. Nung nga tutugabi inatan na observatoon, tugabi na mga sa luhuna hamong po paran na kanaw poso. Posro namin mangido to mata na mertore bata. Asa haw ni guluktua may narakkanay merdagul-dagul. Sa tumuyo mali pa sa amat tari bata di hamuna tua. Suak songoni na nga kaabul-abul. Napuji matuhata asa tikoma ingringgir gulung na rata-rata. Sudah na tekanan sa pagido ito tong pasaut tong mamata na mertua de bata. Jadi di bagastang yang nami ala di batu pahamu di son song musik ni nangora mangidu hami to matari bata asa tumihu tarabul rohamu na song gatti ni adung nami amang para musik nami. Wabe. Kalau mana tak ini satara bunga tak kastari dah dotong haulin ni tahu tu ba. Badamang magudang mula-mula las pedudang mai itu budak sopa-sopa. Asa bakulik matong asosoit di atas si jangan polang. Pita-pita nami itu amat kana mertore bata. Dihamuna sa lahu na piuparan na asa horas mahamotong na di bona basugi suksoni nang akahamuna tinggal di tanaw parsirahan. Asa baik damang magordang lihat-lihat godang si bani-bani, godak si bonang-bonang, jala godak si bani-bani, asa bani rohani amat na mertore bata. Kamu dong apa? Jadi mulia di mari hamuna abonani hasutun nami maselas duruhan nami di pertikinon
ala di pasar tahudok ka jabar na buloni tuhami di bagasak kita namar hamarangi nuhron nami mantok songo di roknya jatuh tua bagot namar halto na nagatan itu mani rubian ramos me marmeyang oras maham ya kahang imuna naman jalo bertaba-taba masinarungan di hamuna mangaleang asasa masulu satu butiang badung masahat kuda si hari nanta na soruma tuon Panjabang mahasahatan las perumuna yang mahadol si Jutiyo. Mandok kata tutu lebih ngara ima majaita dok siagian. Naukser matuga. Ison teman-teman kami ima sian tuan bangara pajaitan do siagian. Simanipin lima siahang 5 juta utakau. Surat malela 5 marpau do putar-putar do letu 5 kepusunggu si mare-mare do raja gugu. Jadi jumolo mata doktua mata namar tua di bata. Nama ngalian hai pasar di hita saluhuna. Oh hita marpungu. Di boku ni alamanon. Lima pangataran anak. Di pangataran bobo. 5 di siala. Nau yalak tuatta. Sadana tuatta. Sia tomata. 5 nak tulak niba apalan tikio. Sanggiak matutu. Tujuan nalion dilihat kuat tadi kita dimui bilang di hamuna panggabean nang akapan hawasan dua halitan mana panggabe tidak kau setaruan harita magabe anu mata kasita mas lauluan emes kedua mah tinggo mat si bangok amat tewe watara sudah tua salut nama kita di karo nasa mata utama dari nanglon tapak nabil duri nama lapis saya sama itu pengomota panggabean doh para pembahasan naik deh kami musik kami saya turun mula-mula saya turun mula topa lama kita mula-mula pada muda sopa-sopa Madam Patirami, sa binuk mata nagliat, dinamay ko pindah pasu. Hari nang mangaliat, kaya mati batama yang ko mamasuk-masuk. Lama ko nang mangaliat.
mah satu botelan bunga di pasar kami, di pasar tamu. Sampar nagok, sampar paradatan ni natulangong. Kesa matutu pangota, panggabian doa pangawasan. Tama kasatan, ado mo dos kini. Uduk tusok gaboru, boru ampuan, do boru narosian luarita kabaton, ale-ale, paribat sian siahan, paribat sasi hotak. Saya sinat, berdiri. Ang madi duluan na sorba dua. Yang muna subuton udah naik berkata golon, sonror kami sombong komuna, sian boru di luar tangga betu. Do marga-marga na badokon na turut kami berduka cita si dalamnya. Di selani dia mau subuton, karena somong dia pe, paperan nami di kami saluk nak kaboru, las maruamuna, tayang ngami sakan boru, sengket ma di bata, nama masuk na saluk na butima, kasoni ma dia mu, perbisik ngami, sakan dong. Siang marga boru, boru narung tangga baton, siang luar tangga baton, laho, badang mah, kodang mula-mula, do soba-soba. Bang, las padoma, las padang mang kota jelati, asa manjat kami, asa lihat penggabian jat parubasan, beda bang mak. Dinaum dikasap muna tuhami jabar ni boru anjet mak bertiti jabar na pinasap muna tuhami saya mama semua tutu tuatta di bata amang patinami badamang ma situatio nas padon ma tuasatan acara ni magahan dot paribet siat perdere rap dot ale-ale ni geleng inong nganyon. Mari yang membuat sudon. Hobar tiga foto jojo mu anu sojojong sian ale-ale.
5. Alih-alihnya Provinsian Demokrat. Putusan pangalan di soal kedua. Kedua memisahkan Partai Demokrat mendukung turut berduka cita di perlawanan kedua itu. Kedua ini boyro ala budak urusan perlu kedua ini. Jadi itu bola tuh hampir mewakili Las Maramus yang pun ada suatu. Jadi di masa kedua itu semua tumpak ketini keratus bunga. Semua dia bentuk tapi nasa di kedua ini Las Maramus. Atas sini si pamen na golong-golong pangarawang na. Untuk sisa dia nasa boleh terpadu ba. Sian Partai Demokrat kuat sama aku nama koki pas-pasu na. Madu semua ni pajo atas yang kami. Riben. Ade, sa takal di boto ang mga suhutong. Nagta, medisiman do patikin nami lao magjalang ko na niya suhutong. Masya tu sa buwitan ng si dia mo tuhuni pa ribeton. Ako ko na sa tantao, ako ni TV ngong sa sigudian na rin. Diyan ko na lao tupak pamurupiyong siya kami noon na maragay. Yan. Molo tuk peditikin patikir rapat dong kami noon hula-hula tasihan isi man ko pasat kami. Wal man ko katang na yung sonarya din. Okay. Emmanuel, dumagian, dahil sa dokat sa huta. Siya muna, lain namin siya, no? Kotak ka lain namin ilang tao. Kedepatan, kedua nabi kan lorobe. Alay ras marohan doon si anong pelilit to hamuna nang mo jalo hamungan main ya teh. Jadi bukan kata itu harus Emmanuel. Masuk ke pasiran ada pasir. Kehilangan orang tua di perlawanan Inamon. Jadi itu juga taruhan Inang. Dia perlawanan ini gudang pala sama Dion Hamda gudang naik memang kita di Solo ala gudang halangan, ya. Tapi dia pehamilo Aswarham. Yang butuh lain ini. Sama lima. Mau diatur mang dokter buat asal luhut itu akai tok kusi ison awur sedala hidau itu. Dari mana baru? Dohani marhabot ni Rohan di perlawanan Inongon. Bubutuhan ni Donian. Habuna ibagas tikyon. Nagtalpay sujuk habuna nagpenang matua Inongon. At 2 tahun tetap do nagsetuju hita, nagrela hita. Paborhat na 2 memang. Alay ima padokon ni Tuhani. Ay tanggo ipatulog bulan bapa dunglaw Roma Muse at cinta dia dong aroma inok taon tu bapak teh kami boy silang ay kalau tulog bulan pinanggo na pinangona na ha dia nong setia hiat do harohol setia sampai mati na mare itu jadi sama lima itu na sugi anditku tohodo dan setuju hita mati de penyan Inamon alay ima padokon ni Tuhani kang boy gugut tak ang ginarhatan yan sampai sa oras sa 4 tahun yan ikoberingot tak perhatian ni Inamon non asasonan ni mana dohot Tuhani dia hamupe sude natinggal ni Inamon pinoparna sehat mahamu tinggal ni Inamon asaboy las rohani Inamon dumsaha ano ni mana di julo ni Tuhani buti mahatas yang kami jadi di soal ano do ay potoho na tapapungi dan sostan yang da sa dia pagudang niyon nang niperko nang potoho sa dia na ala na si sada si taon do hita si sada las ni roha do 4 taon 52 ni roha ta do nang kaboto do sa dia no ayon jadi manang sa dia pen nanon nang Aswar Hamda buti mah hatas kami punuan dus ni roha isianga bodo pe hita perhahipason padu-padu na tua-tua na tahulongi sa dikyo. Jadi songonima di edat dulu si Hasiano nang amang bawa sama si Kiso nang di sude keluarga kebutuh kami
Orat doro hatta na pabor haton na tua-tua na tahaolongon. Ingotot tama kenangata uju menik kita. Na songod dia na tua-tua pabor hatita sikola manang namar hasohota saperodi saderion. Jadi nah hulok tu sudah hita keluarga mulaun yang lapun tapi bolodo. Jadi di edak tu si hasianu di son nang di sudah pinok parmina tua-tua. Molo sian hami pumuata kor Immanuel sian buriat tai tangiang do si pasahaton nami anggiat ma tujuluan ni Arion akka barita gabi barita horas akka nauli marotu pinopar ni na tua-tua na tahalongon. Jadi songani mahata sian hami ditabai kadongan. Magpaliban sila Juna. Tumo ni Napor. Ni Laita. Ay sudah cakap. Poro. Ni nomor 2 pertahanan Harono. At itad na ro. Molutok peolan. Kaya dirani. Asa manupak ma sa alarasa sa Kuada ma tunggali net dot ay raja. Masih saya kita. Kulala pasat ma tu lek kuda tunggali semet. Melihat ma dia muna over sanapi anu tunggali ay raja. Sedata menita ma tutik kate. Pasat ma tuang. Mau lihat deh. Gabi ma tu jala horas tupahon ni amatta nomor 2 di bata. Sesuai jauh-jauh ni mata protokol nungaro kami di son lima tunggane si anak raja do tunggane nasian meat morutupe sana selok pagadong dua selok paubi morutupe saharak kami dok kata sudah may tanam potan ulian deh. Oke. Lasuak ni matu tu di ulot tadi bagas antikyon di parnakot ni matanya rion lima nong jumolo di anak tuhatta sadaina natahorongi siap tomatong sidohonon nami siat tunggane meat doho raja Panginoon namin tutuhatta perjolo di hau pinoparna asa sisida tayo mo siya dolod lapat aruhon dahi namot pingara pasabot kinani suksong nitong dipudi ni dahi namon jaga las magido kami tong dihamusa doho na pinoparna asa si tor pinopar dapat anuli hamu tujulod ni Arion dapat hasangapon siya nakatuhatta sidohonon nami asa sipulan nami ulot tarisot siya kami natutunggani raja rot meat asa tikko main dirindir bulung na rata-rata sudi tuk kata pasu-pasu ni mata raja ngato sudi pada Panginoon namin tuk pasautong na amata nomor 2 di bata matutu asa balgamin natin ni rumah balgam natin ni sopo kubuto kami dinungagabi din amon gabihan mahamu binok para nauposo sahap masoro sahap tubot diyan tabataro no din ako tingin ang pasabot kinani sahap may tasalo nagumalo bang gabihan jumalo parhorasan sa kunima hata namin to ako mura niya suudon lasok sa kunima di hamo parmusit namin so tundok kami tututungan may dalong makodang mula-mula kodang sumpa-sumpa mas may dalong makodang mga liat padunga dalong tuhasa-hasa do si Diyuday bye mamang. Bye.
Bali ni kita batu. Son, jongkok kami, 5 tunggane tangga batu. Pakas do tamono, mono hata tunggane, 5 nama karena do tiak kau daw. Sekolah biara di sekolah Lut jaka ulang mulai orang ulang di tangga batu. Jadi tidak usah cikon, dengan sok kami tunggane sa tangga batu. Jadi orang kami tu aku nak buat anak semua. Atas doa ini atau ini lain kami nak disemua ini nak berdoa. Nama rukun itu 72 tahun dalam waktu nopar koma pulsa darah. Saya sahabat itu kalau itu akan waktu yang datang. Woi, potong di salon itu jual matong di molina. Soalnya gajah yang murna do taruh di paparan lah. Jadi tahapan nanti apa itu akan waktu yang datang. Asa tong lagi tapai di bulan ini tujuan. Dia pun nak paparan lah. Asa tong beliau nak kahagayon. Loka sakabo dia pun nak katikin lagi. Dia akan masuk tujuan anak. Tong semua katikin lagi. Jadi tujuan baru. Tong lagi saat buat tadi dia katikin lagi dia pun. Jadi tong mah beliau dia pun masih nak. Kabupaten lain pagkaluan perorasan kuatkan kilang asa sokatan na dua masih orang kami asa dibuat na batu ni rumah dibuat na batu ni sana yang takas gawe na dua so na dua gaya mau na para na para poso asa firme na pokti daun-daun na pacalongan firma todo niya ko para na sa luna lusun-lusun ka pacalongan Asa, bueno, se está continuando la particular que se mueve. Levantado, si no actúa, horas más, de taón, Sí. Bueno, apa pate, kami. Kamu aso, kodang mula-mula, baru uji sobat-sobat. Bagaimana saya kodang mengajian, saja pengajian dia perhorasan. Dong kodang. Bunga di pasar tabung dapat menghargai itu hari di bahasa Cikion dapat terkade. Soalnya di bahasa Cikion bunga-bunga itu akan kami buat kamu. Bayi yang tidak pernah minta patung waktu itu kata asal di balosi itu aku mau dipakai untuk kasih Cikion itu. Asal sok katanya itu juga orang yang dikau nama itu kasih di luar. Orang sepahami nama jalan nak kena mula. Tukada nama dia mula nama ya. Jadi Kenapa anak satu kali? Orang kamu.
Kamu otak kasar apa pedong di situ. Kita salutna dan umum cuaca yang salutna. Soalnya acara tu kuliah lima zon pada dia para Kamis, di di Bora pada Diama, to pada Ledu. Makanan salutna ia diurut ni ulau dalam yang cuaca. Soalnya sejak kami akan kuat lima tapeo. Kata rata kalian terbang. Dia akan jadi kuatan kami. Sudah amuna dia kasih kerja umum. Jadi kuatan karena somalana. Jadi mengali malana. Dan soal guna jadi mengalbun. Asal joko pas sama don nami. Lumai juga masuk lumah bomba. Saya tahu dia sama dia mau anak dia lebih suk. Do baru nama loa. Satu bulan. Do kasihan kuliah. Dok ka parede sa men ka padonu tu pagi bara sori mahada sa kam jadunya dosina Peserta matu kamu perhaladu nami nami Panapan perhaladu huriata secara hata mahita kinasa ma tudong perlu mulai huriata siang huriata gabite. Tapuji ma tugata alami tolong rohana Rohita Mahal Pasong cara Tiur Margara di pasar maupun di Putron di Hamuna Peparani Minangkupu Rumata Persilangan saya rohang kami soalnya orang di Hamuna Mas Rohamo Norhon ni di Ngani Ulang di Bagasa Sedarion alani amanginang dan alani gogo doon alani malamuna alay marhite di namak kaholong hamuna pasahatong pangiduan tutuhani tumulay moding inangon sahatan nong tarumunot tatu paradian pasatok kinani tihurut jalaringgan so ni manang doon nami itu hamuna memang molo di kita jolma dangadong rasempurna. Naurok isi amanginam, so naurok na tua masih mina mahamu sama lepak ni gaon, pasti kutukulan sama surat di Robia. Asa tujuan darion di pasu-pasu tuha kamu nak jala dilehon aka napilangido ni rohamuna. Ngaiba hampir asetong ni parulia kuriat taha kay petang gabatu. Dan dohonan nami nasi kopan ima taho melayani tonga-tonga muna keluarga secara khusus. Jadi alani natin na rupani asa mina kita masih dikol-dikolat asa unang orang rupani pakurangi dihita dia kena marhuriyaw jala ikotinggaddo ketulus jala di bagasan nama tukul-tukulat dohon nama siyang nyamina kita di antara ni luas ng dohon ang kaparhalado odo nagabe roha na masih haholongan jadi benarok nakin atik kuha adong kurang pelayanan namin sa tunga-tungan muria tunga muna keluarga besar tapuboron ng paparan ni ina ang jumolong marujung bodol basadok tujuan narion Agiat matong dito pa debata. Tato kita di bagasan roha na masihalo. Unang marong yan ang kapagkurangi. Mabili kami. Apalagi itong-atongan namin paghalado. Sa iyo nang ba. Alay din gadinggang mahita na marburyo. Naurok nagtingan. Kangalong nasikop. Kangalong nasampurna. Pelayanan namin pera tuha mo hurang. Pamu pera mga kuido na hurang do ng tuaka kami paghalado. Jadi asay ngomos doon ako tuha magkamanginan. Sa dok, idahama uli ni ulaw nun. Dibaga sa sadaryon, mulay siya nga moding inangon.
Ang sonido tulong na nasalpo. Kumuli jala denggan di patupahamu di persaumaton ni amang opurumata kahinan. Jadi opi bagi mamuse. Jadi alani ba momos siap tonga-tonga ni huria kami madok tuhamuna. Sadok ikom masih sarpua mahita. Dia kena humurang dok na humurang sikok aka pelayanan nami di tonga-tonga ni huria. Anggit mak di pasu-pasu Tuhan kamuna. Dilihat Tuhan matong aka nabi menti burmagodang. Dilihat Tuhan matong hebisuan na pistara dia akan ibaga sa pasiklaan. Dilihat Tuhan matong aka tabani pangkat o aka golongan dia akan karejo. Jala di pudian di inang ng jumolo maru jumolon. Dilihat Tuhan matong ima aka gabi na nula sino ng pahapangan to kupakula. Jala dia akan nasugabi na tong asa tubuhan anak ma nang tubuhan boru. Doho dia akan surapatang karejo. Pasrohatta di Tuhani. Karo mas terpatu panibana. Sude ike adila do Tuhatta. Ike adila do di patupa. Songod dia perupania karosata. Songod dia pehasalahatta alay taidama. Dinaholong ni rohani debata. Ni mamagita Johannes tolo ayat 10. Ay songod do holong ni rohani debata di patupan pola anak-anak. Jadi alani amangina mangido kami. Tuhamuna saluhutna. Paparan ni inang na tapado-padopon. Ba ikon ma ibagasan roha na tiar hamuna jala roha na marsisada laho pataruhon inamon tu paradianan pasabokinan di pasupat didongani ma nang dinalaw mula pe akan lalo paserahani ima yanakon ni na tuwa-tuwa tuhatta ma na masu-masu tuhatta ma na madongani hipasamu saha muse tu pangaratuani laho mga luliak ka sa palaloma lima na hopar tu parkarejo muna. Jadi tu songoni pe hata janet majepe sian kami molo upasana bahurang tu sido peau pinasa matulungan pahala itu. Betul. Turut berduka cita nami sian huriatta dosia seksi saluhna iro nami isombarata jalak kolate. Sia seksi sude sian huria hubungan ida para kami hubungan ida Deborah songoni nang seksi ama. Nah pasat kita pasat. Alani dia memperkusut kami, alang merata memahami bahasa tikyon, baik dari memahami mula-mula, baru bang suba-suba baru namang matu si monong-monongi satu hasahatan. tulong bulan tong dengan namin lang siya. Mag-opulis mo mataduli. Jadi, kalahok matutunan sa iya sa kata.
Ngarap halahon masihat sito. Manang na sa diyan ni Piti. Alay nagjaji do horoa halako. Ito jawab kudo hoy nang nabasa. Ay ho dolong aki. Sehidup semati nak. Alani matututun bulan do penawalaw kung sino magagawin. Alay, hamu akta pinagparna. Ala nang mati do kongsyon, ayaw do kongsi musde. Hamu akta anak, guru, parumain, dohot hela, do kongsi musde. Tiking ulu ni kongsi munai, hamu bersatu teguh. Berkah. Alay nuksalpu penataw. Ikon hok do hamuna. Sehidup semati, seiring sadalan hamu aka pinagparna. Ikot sa mga pamalo hamuna ikon rap tinulong, rap tuturuan. Unak tanda na umate kong si molotupe amo aka pinagparna naman. Na daw dihalat suruhan eh. Kadang lumuha ikon sa Jeff. Piliw tuhat karo tuha muna. Bese-bese na belga. Piliw do diha muna. Mangingani. Desa na welo. Diana. Dibur. Suli. Alani pinuji nga tuhat ka. Yan natuktong ang tinpiliw na sila. Bilehot tuha muna. Giring-giring kosta-kosta. Katok mangiring-iring, tuhuk marupau pa, naso ni pasahan itu hadope Tuhan. So manima, adong dison, tok-tok silenon namin, songon nga tinitranspungan namin, tinatanong jumulungod dingon, siyan lensi. Ready? Adong ko pisito ng kutuhan mo tiyong parang. Muludok sa katamu ko na punitao. Korso kamu generasi ini kutu, gabilan siya. Kalau pinitaw gabilan siya. Ino sila kono kutu hamna. Asa terus generasinya. Jadi sohon kati generasinya. Ada mungkin di sohon huwai sana. Maunya tema di Lansenami, senari pinasa atau matua. Iloko dujumuna. Jong-jong dong kami ngawai sian pemerintah desa Tanah Batu Timur, doho pemerintah desa Tanah Batu Barat, rap doho nasian kecamatan, suak suni bilbidi doho lansia, pendidikan doho kesehatan. Jong-jong kami dison bahwa pemerintah desa Tanah Batu Timur nungabe kehilangan sada ina, sada lansia siat Tanah Batu Timur. Kami sian pemerintah desa Tanah Batu Timur, baru doa bertugas cita di Parborhat nih. Halak day nangon. Jadi suak-sunguri dia mubak parana sada maruhamuna nalahu paborhatum da jodoh nate. Jadi molotung susok penoeng pimpinan nami Bapak Kepala Desa Marbaba Henun Mahmuate nahurak siya doi bana palatikyo. Jadi unak pola suku-sukun ruhamuna molo hatungau pinaing madoh katau. Tersunguni bahata hurasa yang kami berdesa Tanah Timur didabai Maulah marita saluna. Jadi noeng nang nanok termahami amak pada nami. Padamang mado di kami godang mula-mula soba-soba lihat hasahatan baru masuk di sana tuh termahami. Dokot video. Bye.
Sono di lampu Jesus